There's a small canteen there. Wa ihinda ria mieri itatu riu Arwaru kaunti-ini ya Nyeri makoretwo makirorera na makirwa na thina wa wagi wa motungata ma ICU. Kwa ihinda ria mweri umwe riu andu ana nimakuite thutha wa gutwarwo thibitari-ini uyu magibatara motungata maya indi gutiri indo kana undu ono umwe marigitari mangiteithiriria amu ICU imwe tu kaunti-ini ino na thibitari-ini munene wa PGH ndiraruta wira. Ica ikuhi anakieri ni merigite gukua miroreirwo ni marigitari matari na wagwika thutha wa kibikibi iria yamakuite kuguthana kiongo gwa kiongo na matatu na makinyo thibitari-ini uyu mari hatikaini gutiri undu mangiatangikirwo ni gukorwo ICU ndiarutaga wira. Sasa hivi kaadi kuingia tukiambia daktari atuhudumie wanatufukuza tu. Hadi kama gavana ameambiwa amepigwa tu simu akaongea kuna usaidizi tumepata. Hatuna vile tumesaidika hapa. Ametuambia anatuma watu wanakufia hapa, tunaitishwa 1,100. Tunatoa wapi? Gavana wa Nyeri mutaikaiga akiaria umuthi hindi ya kuruguria mutratara wa kurigita arutani unyitaniri-ini wa kambuni ya Minet augite thina munene ni wagi wa mbeca iria itari irarekererio ni thirikari nene na uguo matiri na mbeca cia guthondekithia mashini cia ICU. Huyu ni mgonjwa sasa. Wengine wamepelekwa mochari wamekufia hapa ndani. Watu wawili. Tumempigia gavana kama mmoja amekufa, bamwambia mwingine yako anataka kuingizwa kwa ICU amekufa, wengine wako hapa ndani. Tunawaitisha sasa tupeleke outspan ama kwingine, wamekataa na watu hapa ndani. Hatujui sasa tufanye nini. Tupeleke kwa ICU kukasemekana kuna ICU mashini ziko lakini hakuna daktari. Ukoretwo na kuginda ya kuraihu muno gwa thirikari nene kana kwa National Treasury uhoro wa kurekereria mbeca ciuke kaunti-ini. Tariu Nyeri county niretia National Treasury makiria ma milioni 920 mbeca iria manyitite menacio. Mbeca icio korwo ni irihwo tariu twirigite gukaheo mbeca cia November. Koguo cia December tijuku, cia January tijuku. Mbeca icio ingire guku nitukuhota gutengeria maundu maria nitukugura dawa, tukuhota kuriha aruti a wira, nitukuhota guthondeka gwikira indo iria irabataranio thibitari-ini icio. Kwa ihinda haria mweri umwe makiria ya andu ana nio makuite ni kwaga urigitani wadi-ini cia ICU thibitari-ini wa PGH. Ngirivotera Kameme TV kuma kaunti ya Nyeri ni njitagwo wahu wa ngugi.